E pupu ake ana te riri I wainga nui tētahi hapu, tētahi tarahiti a whānau me tētahi kamupene. Ko te pūtake o te riri ko te tono kia waihanga I tētahi pā kōhatu ki marae kākaho kei mua te tono whanake hohoro I te manatū taiao. Koia te tono kia keri I te 29 heketea o te whenua e pātata nei ki te awa o ngā rūroro. Kei a Moana Makapeluli, te roanga ake. Kei ngā pai maunga nei ki te mataua Māui ko tēnei wāhi e nohia te papakainga o marae kākaho. He oe tērā ngā mai ka keri atu te Māori o te whenua nei. They're digging through our whakapapa. E ai ki tētahi tono nā te tarahiti o te whānau Gail me te kamupene keri whenua a Tūpore, ko tā rātau kia keria te kōhatu 1.4 miriona tana te rahi mo te 20 tau. Pātata atu ki te awatapu o Ngaruroro me te huarahi matua 50. Ka parauhia te one tapu 23 mita te hohonu o ngā heketea 29 te whānui. There are major concerns and uncertainties around whether or not that depth will pierce things such as aquatards. You've got neighbouring personal homes that are not too far. And the aquifers go from here all the way to Waikato Moana, so it'll affect not only just us but all the way down to Waikato Moana. I tuku te tono mō te rua I tērā tau. He oi hei tā mārei apatu I hohoro te kaupapa mo te hapori nā runga no I te ture whakawawe. Nā ko nā hoki rā I tūturu te petihana a te haukainga, ko 1,200 o rātau I Waitohungia. Now, mana whenua have been quite vehement in terms of supporting such an application. Look, we're not against Tūpore, we're just against the location in this particular area upon which this application is intending to dig. Ara noa ngā tohu kino ki tō rātau wai. I nā rā I horapa te māwiwitanga o te mate tūtai ki te tini o ngā kāinga noho o te hemo o te ātonga, toko whā I mate. Ko te mataku hoki ka ara mai anō e nei pākinotanga. If you were to ask the question, does this application meet the obligations of the National Policy Statement for Freshwater Management to mana o te wai, we as mana whenua are saying no. Hei tā Tūpore kia te karere e whakaro matua ana rātau ki te taiao, ākua whai mātanga taiao ki te tohu I ngā rautaki. Ko te tono kia iti rawa te kerikeri I te kōhatu, kia kaupare ake I ngā tūkinotanga ki te taiao. Hei tā hoki rātau, he kaupapa whakatena I te hiahia nui mo ngā kōhatu ki te rohe nei. He oi hei tā ngā mana whenua, kei te hoha katoa rātau. There is not only the marae kākaho o Tūpore, there's too many of them. Kei te aroaro o te mana rauhi taiao te tono, ko Tiati Laurie Newhook te kaiarahi. Me ngā mana koa ngā mana whenua, kei te awa ke e tuku. Moana Makapeluli, te karere.